iriharanira iterambere ry'abaturage, ni irifuza u Rwanda rutagira ikindi kirukoma mu nkokora, ni irizagira umuhigo gukomeza kwibuka twiyubaka, ni irizagira umuhigo kw'ijambo ntibizongere ukundi, ni irizaharanira ko bariya banyamakuru 60 bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi na biriya bitangazamakuru twavuze byabaye icyitegererezo muri uyu mwuga, umurage wabo tutawutezukaho. Nsoza rero nagira ngo nongere mfate mu mugongo imiryango y'abanyamakuru bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ariko nizeze n'itangazamakuru ryo mu Rwanda ubufatanye busesuye bw'igihugu cyacu mu kubaka urwego rw'itangazamakuru, mu gukomeza kuryagurira urubuga rwo gukorera mu bwisanzure, ryigenzura no gufatanya kugira ngo ribone ubushobozi bushoboka mu mikoro dufite, kugira ngo ribe koko itangazamakuru ribereye u Rwanda, rishobora no gukomeza gufasha mu iterambere ry'igihugu cyacu n'abanyarwanda muri rusange. Murakoze cyane, dukomeze twibuke abacu kandi twiyubaka. Hashize imyaka 25 jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ihagaritswe. None turibuka imbaga y'abanyamakuru yahasize ubuzima. Muri uyu mwanya twanze guceceka, ahubwo mu ijwi ryo hejuru Mpore Rwanda watakaje intiti, ariko ntibizongera kuko twitandukanyije n'inkuru zitanya abanyarwanda, izubaka n'izungura inama iganisha u Rwanda ku isonga tuzishyira imbere. Ngiye impinduka y'itangazamakuru twese duharanira.